لبيت أخونا أختو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أفكين إسلام دينك هريها زمانك هريها تنك هريها حالتك إما كشيء واقعتن الله شروق ربا فوا دين. أقول منا ميد كريمة يفاوا نركاتري بالمدكم حالتوغا. إبني فارول نماتك أدي حكروج جماعي نكراغوتا كندالو واف. مفاد حالتك أقول من جيجا نماتك كرمشا adi gineginen istighfar kurumasha Allah tawbawe kalange maga emburi rujuwuma uriha befuluna ves iltimas kura evs befulaku kamboda wadanwani kamenne Allah iradu kurevviya mifada halategga algon men geega namad kurikamga vies algon menna Allah devva darumaya sawabun evs echen unyennuwan man nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge hadis fulta ko enge mihako baliwege nota mihako daturegge mati golen hadagen emiha amugotegge koramun anna namataka kankan emihaya midenne visunna namataka kankan hottalen jehe halatu gaves Allah emihayan hama furihama dharmaya sawabu devva ema Allah ga rahmata edigen namataka rakkateru masha yokan kamuge terega mashgul we oluma lobete akhunna akhtunnan iltimas kora Allah algon men emmenna rakkatere kan devvash